Ćao svima, danas ću pokazati kako da dobijete dosta view-eva na vašem YouTube klipu. Znači, prvo što je najbitnije da vam bude veoma dobar kvalitet na video klipu. A drugo, tagovi. Znači, treba vam veoma dobri tagovi za vaš klip. Idete na ovaj, imat ćete link u deskripciji od ovog sajta. Prvo ovdje ukucate ime od čega želite da dobijete tagove i ukucate ovdje www.youtube.com, idete pretraži i kliknete ovdje. Čekajte samo. I onda štiklirate ovo sve. Ja ću sada da poziram. Evo ga, ja sam štiklirao. I idete sada prikaži kao tekst i ovdje. Kopirate sve ovo. I trebate sad da rastavljate navodnike. Ovako. Ja ću ovdje da poziram. Kada ste stavili navodnike, idete ovdje enter i ime od vašeg kanala. I onda sve ovo kopirate. Uđete na klip, sekunda samo. Znači, ovo sve kopirate, onda uđete na taj klip i pastirate samo sve. Čekajte, fuck. Ne. Sekundu samo. Znači, sve ovo kopirate. I onda samo pastirate tu. Sačuvaj. I evo ga. To je to. Sada više ljudi će moći vidjeti vaš video kada pretraži na YouTube-u i dobijat ćete više view-eva. I to je sve od mene. Lajkujte i subscribeujte. Ćao.